selam dostlar. Gitken Roblox oynaydım babamız. Birinchi ret o'ynab turgan o'yin sizlar buni tanıysizlarmi? Ko'raylik. Buni şimdi bir ret qana tushiraman. Qolganlaridan Minecraft bo'ladi. Yakınchi vaqt. Ya. Men cho'ta kunduzda o'rib bo'libdi, kunshuda. Kunshu! 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 Au. Berkay. Kunshu, ana kunshu. Nama kunshu. Kunshu axskinin. Yes! Kunshu! Ko'rsat, çadır. Mashinada. Kunshu! Sen nasıl zombisin ba? Ya. Bana da gerek olsun ne zombi. Жарайды. Bu mаған zombi skin ұнамады. Sen өзіңе zombi skin істей берсең барып. Бірақ Хераблин боламын. Ay men de Herablin. Herablin skin var mı? Tabii. Қазір Hoppa. Herablin. Herablin. Yapıp çıkmaydı. Herablin desen niye çıktı usta? Koşma. Ne böyle? Herablin desem niye çıktı? Ama Herablin tapır kunçu. Sen nasıl Herablinsin o kunçu? men kimim Herablin емес. Hemen Herablin kuptur. Қазір Давай. Давай Стив скин деп koyayım. еще мен иығымды қара. Қазір жаман қуанып қалдым. Hasta bir kuncu. Ah dostlar, bitib gerek ekan. Herablin dev gerek, biroq u Heroblin deb yoziladi. Mini bastar chiqdi. Hoppa kim? Al, basdan yazamiz. Hoppa. Al. Steve skin deymiz endi. Endi mech. Men biroq mech kerak do'stlar ekan. O'zim isteyim. Biroq mech qoldi. Son isteyim. Bay qatelasib qoldim. Kechiringlar.
неғып Майнкрафт мечток достар? Алмазный меч ба? Достар, күшті мечтер бар екен. Осы меч ұнады. Міне. Айбай трикомшы. Трикомды істейін енді. Трико бар шығар істейтін трикода. Әлде жоқ? Жоқ. Мен сінбей қаптым ғой. Оппа, достар, бұл все дайын күншу. Кел. Мен қара, менің қыпым бар. Артымда қылыштарым бар. Сенің қыпың бар ма не, күншу? Қыпы жасап берейін ба? Әдемсің ай. Иығымды қарасай. Кішкентай хераблин. Ипатым қол. Ишапының қолына меч ұстаған. Жүр. Енді Майнкрафтке машинамен. Майнкрафтке машина ма? Жоқ, Майнкрафтке машина қоямын. Бұл ба Майнкрафтке машина? Я? Ай, бұл дәрігер ғой жынды ма? Дәрігер емес. Отыр. Майнкрафтке машина. Патромочка, достар, бүгін мұнда жүретін боламыз. Хераблин қараңғы. Төбеме қарап Хераблин. Мен төбеме қарап жас Хераблин. Хераброн бұл кетті ғой менікі. Хераблин. Тоқтар. Міне Херо. Астына жазған не? Үстіне жазсай. Бұл жастың жері, я? Херо. Херо қан? Херобрин не дейсің? Міне, жаздым. Жаздым дейсіз самайын. 34 нес? Не 34? Менде 34 бар ма? Менде 34 бар ғой. Жасың 9 болу керек қой сен. Мен ба машина айдап атқан саған? Жүрші деп айтайын деп атыр едім. Тап геймплей деген біреу. Жүр. Жүрмеймін. Несін? Алдыңа қарасай. Үйімізге айтақ. Ит таппадық қой, ит табан деп отырып қой. Айбай сен апайын байды? Мен болу керек қой бәрібір. Не болды? Сен ба? Машинамызды ыңғайлы саламыз. Мен сенің үйіңе управлять ете аламын ба? Үй салмасам да. Яда. Біреу маған берші. Вафлиді. Білесің ба? Жүк таситын көлік қой. Жүк аламыз. Бірақ та бұл жүк таситын көлік қой. Ашылама? Бұл мороженика сияқты ол жерден емес.
Ah. Kapıda oturup vereyim ben. Ay sen kapını kapın şu. Hadi kapı özüne onu bilmem. Ya. Öyle konuyu Ana bilmem ben. ya. Ne konu bitti mu? Minecraft değil mi? Turgana kapın. Sen benim yüzümde oynamazsın o zaman. Noob'tun bası, Alex'tun basını tavladım. Pro'nun basmasın. Steve'tun bası o. Men armamdagın adı Mr. Birbeler edi o. Sen de kapın var. Kichkintoy kezimizden жұмыс істегенді biz ya. Endi tug'ilgan Herobrine var. Ben senin oyun seni basamın. Barbie jata var. Catıp göreyim. Sen catçın. Catçı tösek yap. Dostum seni uğraşlar dedim. Yalan da. Çok daha mı uğraşlar? Правильно dedi. Yok onun için sen özünde üye almamın gerek. Uyağımı gerek eкен var ya. Önde üye. Dostlar bana ben size ayttım bu. Caydı ben. Kaz meni üye kelem dep. Men komutam. Men sırtqa шығам. Endi qutap ketem. Ishkim kiramay. Al endi men bo'lsa kimga ketaman? Kunshu degan bolaga ketaman. Kunshu degan bola garajda. Esik aç. Ашықпа есік. Жауып қой енді құлдап. Құда. Құдасай күншу. Ренжітіп алдым. Күншу деген бала деп. Қайтарыңызда ағаң боламын ғой. Жарайды. Қалай Herobrine? Қакен. Ростовский Австралия. Biliyorsun. Taktım. Hemen kurmuşsun adam mı ne? Çünkü hemen kurmuşsun adam mı? Abi. Dostlar, videomuzu ayakta. Class videoda Minecraft için ama sabunumuz harika.